bujur. Pemain keyboard tas kalenda dua yang tampil, dua Tarigan Mergana, Yanto Tarigan, putra dari alangkah almarhum Jasa Tarigan, ras ipal kami John Tarigan. Salam mejuah-juah, salam ate mata dakman Bandung, bapangku nandengku turang raseninang kuapai bela rendobaken subukan merga silima badu silima apai pelara pelikan ibas berngisi sendah berengis sope sayap lengah lepas sendah Sura-sura kami anak du bere-bere du impal du lakoh mereken sada hiburan ku tengah-tengah lebih-lebih du kia sekali bas paksa gundari musim corona bapak nande turang apa ipekam lah pindihika mi apa ipekam lah radobakan labomin banjilena sorang kurende labomin ban beloh naku masuk maka ku tampilkan perngisi sendak si malongan rakyat mantinggal-tinggalan ken dukarinana tapi reh ninau krukai bicara adi masu sembiring meragane adi mereka toto kelaku ise pelabu nembah bagian ninau krukai maka aku coba kene ngandekan si malung rakyat ibas berisi sendak bagai bapak nande turang siapa ipekam lar pilih siapa ipekam lar dobakan ibas toto si perlebih kutuju kelebeman bandorang tua kami si kujumah kurumah karinana bapak nande turang ke
kelengan kunterem ibas kam dalan kentalen tandai nuan-nuan ku tengah jumandai suan kendume sinuan surat-suran karinana janah nuankan sinuan-sinuane rikutkan kangeras toto dumahuli karinana kusuankan sinuan-sinuane Tuhan pasu-pasu sinuan-sinuan kami maji leban perturahna jumpa harga kaya pagi kutiga nina ukur 12 suan kendu lacine tomat kol kentang raside bane janah sura-sura mekam karinana adi jumpa rega pagi sinuan-sinuan kisman keneng banci mek kutu kurate kungena bagenge sura-surandu janah megedang sekolah sidila kira sidi beruanak nun terame bageme barang sura-surandu karina ibas kam dalam kentalen tandai kujuma kurmakai bapa nande turang tapi ibas kam sura-surai bapa nande turang manusia karinange berencana tapi di batange sinentukeun cakarinana majile peturah sinuan-sinuan tengah jumandoe karina tapi bagi kina ukur kue rega kange sakalenda si jadi imbang karina bapa nandengku buah-buah sinuan-sinuan sisuan kendoe baba handuku tiga karinana rega ka sila bagi ukur lah setengah pemulih modal sinuan-sinuan Sundai ijai bapa nande turang mate sekali kange siakap rukuru sebab mengkaikin makalah bagenin kungrana 12 ibas kam nuankan sinuan-sinane melalakange kam dube singrai dua jadi telu pedalan kendu gelah banci nuan-nuan ngoku tiga sinuan-sinuan dai utange pelat regalari ngukurkan uang sekolah anak penggo bagi silatik siakap kari na bapa nandai turang makai basa denda bapa nandai turang lagi bagi ukur sekali rega sinuan-sinuan sikut tiga ulah jadi penakit bas batang daging du telah kaman di bata bapa nadengku atinggo si dalani dalan sinang kenge jumpa kange pagi dalan singin cuake beram-berai jenda nari terus kupodi majile peturah sinuan-sinuan doi maharga ka pagi aku tiga gelah lagi pagi tandana sembiring mergane masuma suman bandu karina perjuma-juma nggo kampe bagai karinana oturang teman senina Bapak nande turang karina marga silima berusilima si tading tanah perlajan ijab petanah hei dadakdu ijab pelangit jujung du karina bapa nandengku mejuah-juah kam karina ulah bangrebang pagenge pertoton sambiring mergana ibas merengi na sekalena
Lika deba kam tading tanah Papua, tanah Sulawesi, Kalimantan, tanah Pulau Bali, Pulau Jawa sekitarana, Pulau Batam, Pulau Bangka, Kota Medan sekitarana. Bagai Bapak nande turang sehat kam karina Bapak nandenku tanah pelajaran. Bagai dagia sekali musim COVID-10 siwakai. Lagi sempat kita rusa jumpa Bapak nande. Arah sorat telepone kita rusuruh ngerana karina. Langrah nina ukur kue bagenda bulan 6 bulan pitu musim na kerja tahun tanah karosi malam ngoka mindai kamulih ndahi baparas nande sangkap geloh termei enda perban situasi lah mengizinkan bapak nande turang nahan selera mekam karinana lah mulih musim kerja tahunai bagai kelgiaulah tama morah kupusu tahun sadenda lagi jumpa kerja tahun sireh si bandalan taju patriakan karina bapak nade turang ngoka ampe bagai karina teman-teman seniman karo larno bakal temanku arih temanku redalan karina seniman karo pekelenganku karina sila harno bakal bagai nda musim pandemi corona ate tangesi mesui nakarina pekerja seni benar lumpuh karina pendahin teh adi bapak nande tak cuma ku rumah giadakinna sekali likange ulihna arbinagai babana ku rumah nagai enda kita pekerja seni karina lanai teraturi kena aku gau kurndoi karina bagen turang teman seninangku ya sekalian ibas musim korone babau kurut telatih lah redakine ulah tama pinakit ku batang daging tak karina pekerja seni rahnina pesuk kue ngerana rebelas sisada adi bagena bulan 6 bulan pitu musim nak kerja tahun ngonai kerina seniman karwai sindahikan dahina karinana enak pengelako COVID-10 siwahnai karina kita pekerja seniman karo benar lumpuh karena pencari teh sadap pelasin darat ngompat bulan mendadekahna turang teman seninangku sadap pela kita dari kendahine perkolong-kolong bintang tamu termei perkibot lan termei persotingei
karina naras tukang shooting bagai pekam sindahikan catering karina sadap pelanai redahin ibas sadai turang teman seninangku ibas lat kias yakap kurus nembas endah teguran mereka libat tagiman bata gelah cendana hari pagi terus kupudi beloh kita nusun silidei gelah litgia sekali dalan-dalan silama kuli sebagai darupana banci kita ngeluh tulang teman seninangku maka bagai pekerja Senin terem temanku redalan temanku rubat temanku hari si persa datoto tak karinana persa dari tak karinana gia sekali musim korone bunuh pencarin tak karinana ulah tamat sahuduku kita di batas simbrekan rencana si terhuli membantah karinana maka bagian perkolong-kolong sidilah kira sidibru perkibot terem persotingan terem sinjemak sound system terem perketringan terem terlebih-lebih kam perjamburan terem jendana hari pagi terus kupudi to kita mandi bata gelahlah pas membana lawas penyakit korone gelah banci kita andalan kendahin tabagi biasana bagai-bagai meningku mereka kat taras toto pasupa su man bandu kari na pekerja Senin terem ijab pekitari ngan karina naturang teman seninangku enggo kampe bagai karinana anakku teman bapana kurang bapana anakku kamsi sekolah dengan katangku karinana bagian dari bas musim pandemi COVID-19 siwahe rumah nari mekam karina belajar melalui media sosial bagai melebeh anakku tutuslah teduh karina belajar amin dia melalui sosial media kami ajarkan guru-guru tutuslah karena tenurlah cara anakku kelahlah pagi tersia kini latihan bapak duras nadandu ibas megedang-gedang kamu karena sekolah turang bapana teman bapana terlebih-lebih masa gundari masa-masa canggih melangi permainan ibas handphone anakku ulah karitar do handphone karinana lanai buka do mata pelajaran do karinana terlebih-lebih gundari litkange musim TikTok musim game karinana karih nange buang biaya anakku maka ulah tambah-tambah hiuk bapa andulati krasna denulati nambah biaya adibas biaya sekolah deui pagi karinana ngemope kami kujuma karina ngegengkeun kami anakku terem tapi ibas pengelako silama kuliah tarendu jile-jile buang biaya buang pulsa buang paket nih karina anakku rukur kam karina kelengi kami kari na orang tua dun teremai
silatih darami duidai anakku sidi laki sidi berunterem karina go kampe bagai Bapak pemerintahan kami siapa IPK Rendo Bapak pemerintahan kami siapa IPK pilih kami karinana ibas paksa gundari Bapak pemerintahan kami interim latih ngetuh karina kaplu ngukurkan situasi sebagai narupane tak kelaku Papa pemerintahan kami interim kecibalan dugundari paskalnya bagi kundul itu pimbangnya lah tetap ukure sebab engkau ikin makalah bagi ukur belas tersingat manbang ibas bagai dah musim korone pemerintahan kami ukur kami latih ukur kami ngesila tembe karina rakyat rei ingan kami jungut-jungut dei man Bandung kerina dabokna maka bagai pemerintahan kami siapa IPK Renobakan baik kam pemerintahan tanah pusat tingkat sada tingkat dua kekelangan kami terem mino kami man bandu rakyat nusirulo ulamin akan kendu pamatah nu silit pakeri ukuro as pamatah nu silit kelengi kami gelah banci kami dalan kenukur kami ras pendakin kami sebab engkaikin makalah bageni kur belasan caka katang kuena kata perlaja mentasne pemerintahan kami adipayo wakap nu dalan kendu jendanari terus kupodi kunela tengula tama sakuduko ibas piga warienda pemerintahan kami ibas pemerintahan ijape kamringan ras kedudukan nduk karinana lekaku bagi bantuan sirdalan tengah-tengah masyarakat berbagai gelarna Bapak nandengku likasiah likasiena lika sembako lika bantuan tunai bageni nasiku bagi melala kidah ku bagi Bapak nandente kusik kawas kamu payong tahlang si kata kene kamna ringesi metek sakarina Bapak pemerintahan kami likasi ngalo likasi lang ugane turin sadena karinana lang tek kami mankam pemerintahan kami terlebih man bandu Bapak Jokowi seringe tendu kelengna kami karina rakyat du saja ngenca bantuane rusurlah tepat sasar isesi salah isesi benar lanai buang ke kami rakyat du terlebih karena kuta hendak karinana adilit idah kami singalo lit kasilangalo bagi si cemburu tempau kru kami maka bagai pemerintahan kami ulalit anak tiri anak tanggung serilah kami kena idah du bapangku maka kami pemalem mate kami ndalankan kegeluhan ngeluh kami bagi sura-sura do karina pemerintahan kami enterem nggo bagai Bapak nande turang
latih ngoku agak masu-masu sore penggo bagi si kerah ise pela bolit si meresa minum kari sembiring meragane nggo ser-ser kampinaku pasu-pasu aku asa mulih tekari aku lah bolit si masu-masu aku saja meriah ukur kami anak-anak muslimat karo paci dalankan kami acara si bagenda rupana bagai bapak nande sehat kam karinana kam kalak karo tanah Papua Kalimantan Sulawesi khususnya kam Kalimantan Barat Kabupaten Sanggau Tarigan Mergana lagi asurung guru-guru aron ibas bulan 5 dai mergasi 5 tahun sirah bankena ije pagi trianka pagi gendang mergasi 5 Kabupaten Sanggau bagai metotongku sehat kam kari na mergasi 5 Sanggau si malam nggo bagai jenda nari terus kupodi sehkina surah-surah nolih-nolih katang kue man bandu sidak bapak nandengku terlebih-lebih man bandu kutah mekam sekalat dan dedah bahasa cara kami turang berutarigan kam ketua DPR tanah karosi malam bagai nina peninggalan kue lagi aku dah Facebook kue tapi tergejap ke sembiring mergane nontonnya kambas acara kami turang maka bagai nandetigan bagi katang kundai asa ukur ras kegehlu silipei ulanai ahan-ahan ken nandetigan pabeloh-beloh lah rosrondalan ken si maguliai bagai nandetigan ketua DPR tah kami kelengi ukurun doy latih hakak lupa sana gundari ngadapi sinteremei endam nanamna jadi bapak jadi nande bas rakyat sinteremei litnya suruh sila bagi ukur tulang berutarigan sapu tenten doy turang adim belang pagi cuma buah pagena terem pagi jaman termerbagai na bagai ukur dunan detigan uga berita dunan detigan na detigan ibasaku masu-masue dong kencang karyaku rendeye ketua DPR kami lagi asin sereme singa gak ukuruku kam gak kari beloh ngagak ukuruku turang nggo bagai dage Bapak nande bagai turang teman senina kam sinaksikan live streaming bas pergi sekalena bagai ndang cabloh ku ngedeken si malungun rakyat ulah tama-tama sangkut ukurondo sekali nari pagi adilit waktu cekasi pagedang sekali sibar-sibar bagendam sebab goseh kekerah Bapak nande turang mergasi 5 sibar-sibar bagai ndam sehat menjuah-juah kita karina lanai kesah nake ijekar rende ijekar masu-masu tapi kita surah-surah ras ukur kusimit ciho pa ngaku rende di masa cara live streaming langlit je guruku unjuk buru ginting aturna iya kami de masuk-masuk tapi rehina ukur ke aku saja lape kari majilesa maklum nekan si nontone bagi ukurku magar sentabi kelaku man ban orang tua kami sindedak rina kalak karo mergasi 5 berusi 5 seluruh Indonesia seluruh dunia ijabe kita sehat mari kita cintai budaya anta jana si pesada atau tonta maka COVID sepuluh wahai cepat berlalu ras kondisi P kembali normal maka banci kita kerina kembali beraktivitas bagi sebenarnya sehat mergasi 5 mejuh-juah karo mergana ginting mergana tarigan mergana sembiring mergana tambar malam sembayang bagai P berusi 5
lahir pilihan sehat kita kerina. Salam menjuah-juah, salam sehat. Ibadah si masu-masu kita kerina.